Guys, ons is finally so. Ek het die leap of faith gevat vir die podcast en ons is hier. Maar ek gaan dit nie alleen doen nie. Ja, die man maak my kwaad soms en so is nou al man in die familie wat nou vir my 'n rand vir my money sal gee. Hy sê mos is mos dit so kalat. Maar ja, guys, gaan dit alleen doen nie. Ek moet nog veel introduce aan my neef. Nee, maar ek kan nou self introduce mense. Mense is luiten man. Die goat, die laaste goat. Die goat is so. Dava. Chilling. Ek is alright bro, is man recht? Nee, kijk hier. Introduce yourself. Introduce yourself. Like you heard from my cousin over here, Leighton The Turkish, English? you know. It sounds the man. As you Say guys, Engels, jong. so jullie gehoord het, met Jamil, I'm his cousin, Leighton Bucus, you know. Follow me on TikTok, Instagram, yeah. Ik kan het veel lozen. Ito, die man. Yeah? Ito, die man heeft iets. Hij heeft nou earrings in raad. Maar die man is alright. Die man is alright. Die was de eerste. Finally, de eerste persoon. Yo. Let's do this. Ja, en het gaat een lekker dan Ik ben wees. excited. Hè. Als ik zei, Als ik zei, mijn bro, zal even staan. Nee. Kom nou al lang kan. Maar ja, indere droom gaat het me niet, man. Nee, ik is eruit. Net examen wat op het semester. Examen. Iets er is in Yes. zo. En niks. Nee, ik wacht dat ik je over praat. Hij is gewoon nou straight. Ik vraag me niet niks. Love. Nee? Die love life, hoe is die love life? Zo man. Sorry mensen. Ja, ik zie maar niet. Oké, Ja. Maar, nee, voor nou is ik voor nou right. als je van nou rijdt, dan is er niemand die. Wat zei je? Nee, ja. Toen kom je. Nee, ik is zo. Ik focus op mezelf en zo. Ja. Ja, zeg je van niet zoals één van die goed wat ik wil verraden. Dus, maar zij doet ook je beste niet. Is niks beste. Is De gangie. Oké, verduidelijk, verduidelijk. Hoe kan ik nou zien wat een gang is? Als je je best is misschien nog daar van elke dag paraat, elke dag cool, Oké. nou hij type. Wat meer ik die fout wat ik in de gang heet. Dus ik zal eens praten elke dag. Als dat één mens. Ja. Oké. Ja, het is mijn gang. Oké, nou, zo, jullie is net. Wat gang is. Gangie. En ze leren ook nou iets. Nieuwe generation. Met hele woordjes. Het is zo. Ja, ik is 22. 22, ja. Nou, dan zei ze is jouw gangie. Mens kan net. Ze kan net zo misvis met jou gangie. Ja, met mijn gangie is besties niet. Ja. Nee. Soos niet besties, maar soos. Julle is net soos. Is net platonic. Is niks van. Daar kom een vibe en zo. En dan julle is bij elkaar en zo. Topiekje trek. En dan is het van, joh, ik zal het zijn wel. Nog jij gaat, hè. Zo is wel. Oeh. Nee, ik zoek. Nee, nog geen. Nog niks, zie. Nee. Nee, man. Maar ja. Wat is jouw point of view op die besties? Weet je niet? Lekker maar mij willen gaan om mij wat zeggen. Nee, ik voel. Zij kan niet net. Ik voel, ze kan niet bezig met iemand wissen. Rex. Zij kan niet. Of die een of die ander een, dat is iets aan. Iemand wil iets zeggen. Maar ik, mijn ding is, dat ga ik echt niet zeggen, nie. Van ik wil die verhouding tippen. Dat is zien, ze gaan naar mijn mond op. Wat dat zij die advance gemaakt. Sommige, ik ken hem best in zo klikken bruis. Maar alle kinderen zo, nou. We gaan zitten, kijk, moving. Nou zit je hand op je boot. Maar ik ga maar snel niet wachten. Maar nou, ik moving. Handskij. En ze weet die man is hier ze buiten. Man is hungry, bro. En dan wat gaat zijn zomaar daar gebeuren nou. Of meneer Kengi, zo zei ze, of meneer Bestie. Gaan ze advances maken. Ik voel als ik een beestje had, nou. Baby. Maar Gengi, nee. Nou, wat is het verschil? Ik verstaan niet het verschil niet. Voor mij en mijn point of view is mijn Gengi is amper zoals mijn zuster. Oké, strictly. Yes. Ja. Nou, dankzij zij, zo zei ze al. Het is nou een beetje schil en een beetje van topic af. Nou, die mag ik even komen. Ja, kijk hier, van topic af. Oké. Het zei al. Sam iemand. Ja, ik wil niet zeggen slapen zo diep. Maar Wat doe ik zo? iets. Zo.
So jy kan nie nog dit. Just so. Okay, hulle hoor julle net die man is nog 'n virgin. In die comments. Ek wil gou Ek weet, wil nogal hoor. dank julle die man is 'n virgin. Sal jy seker sal word dan ook. Hy nogal ek wil dit nogal weet. Want ek is. Nee, was asseblief. Nee, maar okay, sy is 'n virgin en ek het nog nooit iemand gesoen nie. Ek het nog iemand gesoen. Ek het nog nooit nie. Ek is ek is vir nou, ek is op hy wat noem mense hy wat sy gaan nie seks het en so nie. Sy is wat amper sê ek is op hy journey. Nou. Nou ja, op hy journey. Wat is? Ja, maar ja, ik nou net een los guest gekomen en zo maar zo right. Een los guest. Gaat ze voor join? Nee, maar ja. Cameraman? Cameraman is goed zo. Kijk hier nou. Sal zij. Soos sy nou vir jou ken. En thuis nou weet jy, as hy weet en wat tot wat zijn staat is. Sal sy laat jou meisie kan iemand uit soos sy. In my. Ja. Nooit in my lewe. Hoekom nie? Sê hom hoekom nie? Hoekom? Want ek weet jy raak. Want ek voel as dit my dogter was, dan nee, nou ja. Sal sy nie? Nee. Ons gaan nie in diepte nie. Okay, ja, ons gaan in diepte nie. Nee, okay. It's imagine. Imagine. Ja, praat jy van nou nie. Nee? Ja, hy ja. Ja, maar 'n paar jaar terug ek nog. Want, ja. Man op die doorprovisie. Hy is mens nog uit, ja. So ja, ek nooit ek kan nie. Ek weet wat ek is. Wat ek in staat is. Ja, man. So. Weet jy, dat is nog ek het dit gesien. Ek was op TikTok het ek gesien, ja. Toe verraad die man vir sy ja, hy het vir die mense geïnterview, ja. Sal sy laat jou bro nee, ja. Sal sy laat jou meisie vir jou beste somie het geen wag of sal sy dit doen? Hy moet een wees, sy moet wag. Sal sy laat jou meisie vir jou beste bra het geen of gaan sy vir jou bra het geen? Sy moet een kies. Maar ek dink nie so Dat is nou lewe en dood. Is lewe en dood. Want sy weet vir 'n feit ek gaan dit nooit in my lewe doen nie. Ja, maar Sal ek dit doen? Sy moet maar net doen en dan los ek pa. Gaan sy wel los. Hulle sê hoe lief haar. Is dan bro. Ja. Unfortunately. Ja. Nee, joh. Sy gaan elke dag gaat dit op jou mind wees. Het moet gaan, joh. En ik kan hier ook zien nou die next week weer samen. En jy moet nou vir hom. Ik zal nie. Nee, ik is klaar met jou. Ik is klaar met jou. Ik is klaar met jou. Asie. Sy kan maar hoeveel keer jou tande boos. Kan nie. En weet jy wat is beet, nee? Joh, ek het al gevoel, al hoe is het? Sy weet hier so bananika. Soos, okay, soos moos was nou nie familie nie. Nou is my motsie en so. En nou, joh, wat jy al motsie geslaan in stilte, maar ek weet jy van nie. Ek is heel verlief en so. Ek weet jou motsie. Ja, soos, ons is barassen. Nie barassen nie, maar ons is kinders, ons hang saam met ons mekaar sien. As die bed vibes sien. Maar nou het sy al my motsie, soos jy sy slag van die skelm te bad. Ek weet die dom klong. Ek kan hier ook maar net saam. Jo, hy sê lekker en nie van sy nou na lang, nie van toe jylle nou opbreek en toe kom die story uit nou. Soms sy het 'n meisie bestie gehad, soos sy was nou in my posisie. Sal sy vir 'n meisie bestie kwaad wees, het sy het geweet. Maar sy wil liever gesê het, want sy het die gevoel is hapelekkie. So toe hou sy maar mond. Nou, sy moes my al hy dieselfde aan gesê het. Ek voel ook so. Nou, sy moes my dieselfde of die verhouding is regte dan daar. Die vriendskap is regte dan daar. Ek was hoekom voel sy moet dit van my wyf stuur? Hy is insane. Bad. Dan ek dink toe, joh. Imagine, ja. Hy is crazy. En hy, dan moet hulle nie van my kwalijk nie, maar as ek nou kom wraak vat op almal. Ek kan nie so nie. Kan nie. Oh, maar niks op Wellington nie, niks. Nee, Wellington is lekker. Wellington nog nice. Is nice, ja. It's chilled.
Voor mij nou, ik me nou changed man en zo. So. Um, Change, man. Ja, changed man. Wanneer laatst, eerlijk, kom eens vragen, wanneer laatst eruit? Kom. Ja, ik ga veel vragen, wanneer laatst eruit? Ik ken hem nooit. Nee, kom. Nee, wanneer laatst eruit? Kom ons praten, we moeten nou lekker, kom ons maken, we nou, kom. Wees eerlijk. Zij ora van me, nou hier zit, nou hier. Kom, wees eerlijk. Ik moet je bang met waar wat die alleen. Zij is aan nou bang. Kom, nou sê, nou sê. Oké, wanneer was hij? Dan was nou in April. Ach, wat pril man, het is... Laatst man. Nee, toen was het ik wel zelf bezig. Ik nog 2 maanden. Zij moet zoals ik is een goede voorbeeld. Ja. Ik... ik is een man wat niet verwoord. Ik is een man wat zal... Nee. Ik probeer veel help, cousin, maar ja. Weet je, ik draai zo hard en goed door gelopen. Ja, mijn hand, man. Zeer. Nee, maar zij moet niet dat doen. Die wacht vertrouwen, dat weet je niet. Hij smijt. Waarom? Dat is wat ik doe. Dus ik ga wacht. Ik moest nog nooit tegen wacht. Wat? Zeg maar? Wacht dat ik klaar praat. De mensen interrupten elkaar. Oké, sorry, my bad. Ik ga wachten, die trouwdag. En dan, joh, wacht. We gaan nou zeggen wat die waarheid is. Die mensen wat zo wachten, dat op die trouwdag, nee. Imagine, zij gaan nou, jullie wacht voor die trouwdag. Nou trouw jullie, nou, ze moest nou die aan van die honeymoon. Dat zit die lekker niet. Zijn nou klaar als hij doet, zijn nou klaar. Nou zit, ja, boring. Zo uitgezien. Is net die lekker niet. Mijn broer onthoudt het klaar nog het trouw. De rest van je leven moet je nog eten. Baby, I didn't beat that. You never know. Eerst aan bepaal alles. Eerst aan bepaal alles. Dat ze kom, voordat ze die kaart koop, testdrive die kaart. Baie belangrijk. Dat ze kom eens jaren, dat ze komt zien, die mannen zo in buiten. Die mannen, wacht, wel respectvol wees. Als hij En elkaar dan, is te komen. en na eten nou, Zie je maar en dat is boring. Kijk, je mijn andere neer weet om hier gezien, hè. Nee, maar ze niet, is nog van, ja, zo'n, Ja. ja, het blijft nog een ding is tussen Zoubak, ne. Ja. Maar net om hier gezien. Maar net om hier gezien. Ik zie niet, daar is iets tussen een lelijke meisje en een mooi meisje. Everyone's beautiful in Ja, en hulle eie way. Yes. Maar hy maar net van my gesê, die lelike kinders is beter as die mooi kinders. Of lekkerig. So wat maak sy van hy? Wat hulle, hy man sê vir my, Música maar draai. van hulle sê, hy man sê, die dinge, die kinders is die mooi meisie, dit is net, hulle is, kleestel, as is wat, ek reed jy nou vir die, hulle pere, van die kas af, achterhoors, Crazy. keelkos. Dan ruggie achter. Vocal coach is klaar. Oh, maar zij is echt. Oh, maar hij is diep, though. Hij is diep. Us. Música maar draai. Ik Wat? zal niet weten hoe het is. Dus mama, mijn ding is die. Wat is lelijk en wat is mooi. Zij heeft nog jouw type. Ja, Kijk, maar niet de type, though. wat is jouw type? Ik vind dat. Ik is nou wat over die type. Wat is die type? Oké, hoe kan ik? We gaan zeggen. Dus, nee, Ik heb dit type. Ze zei iets innere ding wat op Paul Oké, zit. nou, ik heb... Ja. Oké. Nou, oké. Kom ik zie, oké, light skin. Girls. Obviously cold as me, you know. Is Dat moet zo. er ook eens, though. Moet daar bakkes. Ja. Als dat... Nee. Als hij niet Ah, was, moet zei er ze iets het een must. Yes, het must. En kijk, en soms nou, kijk, zij zei, maar ze komt zo, en dan maak je zo. Maar soms is nou zo. Niet zo. Als hij iets That's the is... surface. Als hij iets is... Net zo, dat is zo. Yes, dat is fijn. Maar als hij zo is... Naga, ik Ah, kan me ik zeggen, hoop even. streekbelang wil iets tegen, maar nee, jong. Naga. Je moet type. Ja. Weet je, nee. Ik weet niet hoe kom je. Maar ieders moet een beetje crazy in wees. Ik kan het niet helpen.
As Dan nie moet crazy 'n is, bietjie is dit crazy in wees, want dan is dit vir my te. boring. Maar ek dink om nou jare het ek goeie mense laat gaan. Omdat hulle nie mal Ek is dink nie. almal het nou. Ja, Ek dink almal het. is goeie mense. Dat ek ook in die afronde druk het. Dis Mense. spät geweest. Maar ek is nie meer so nie. Ek is nou op hy van ek wil te gesin hê, ek is loyal en so. Ja, dis wie ek is. Dis wie ek is. Kon lag iemand. Nee, man is verkeerd, my bro. Sy glo nie vir my nie, lieg. 100%. Kykie. Sommige sy kom in het holen. Soos wat? 'n vrou mens, soos wat sal vir jou, nee, die kinders reg, behalwe nou looks en so. As dit die dans hoe sy doen, sy lyk, hoe sy aantrek of wat is die ding? Hoe sy aantrek. Sy moet kan aantrek. Yes. Kan ek in mijn pampsie, geel skoen en 'n rooi jean. Nee, my bro. Kyk, jy het hulle lang hare. Ek sien hulle met 'n groen jean en 'n paar pink pumps. Nee, my bro, is hy. Hou op by, bro. Loop maar op by my. Was hy vir soos aantrek Yes, jy eers. moet kan style it. As hare, Yes. as hare ook iets. Yes, yo. Soms Nee, kom op, Yes. dis eerlik. Okay. Ja. Ek moet in de reden kunnen. Nee, sorry, het verstaan. Nee, ek hoor. Oké. Ek hoor. Hulle moet kan daar is. Okay, daar is. First. Hulle moet obviously nice kan wees, né? Okay, nice, like Mooi nice vir die appearance, oor en so. yes. Hulle moet kan dansen. Hulle moet 'n vibe is man. Ek soek 'n girl wanneer daar sit boring. Hoe wat gaan ek nou doen? Ah, wee. Verstaan? Dans met my so. Right, okay, as jy dans lekkertjies. Right. Dan gaan ek mos nou obviously kyk, you know. Kom net so hulle right toe, kom lekkertjies so. Eerstens gaan ze moeten kijken, you know. Het is allemaal hier en altijd in goed. En dan, glaasje in je hand, een paar toppetjes aan, you know. En dan wat gaan sy? Kyk, ja, sy nog gaan. Okay. Wat kan my ja, kyk ja, so moet sy gaan. Gaan. Ja, ek begin die man alweer. So moet sy sien nou as jy laat en so nou gaan sy nou. Kyk jy gaan approach sy of gaan sy maar net wag tot sy vir jou kyk of gaan sy straight tot daar gaan of so. Okay. It depends op the situation. Nee, Altijd soos ook. lekker nie so As jy en so en sy sien nou waar Okay. en dan sal sy. Wat het vir my ook easier maak is as jy vir my kyk of meer as een kyk. Ja, Een- soms sy kyk een veel met 'n keer. smiletjie en there we so. go. Smirkie, okay, Yes. okay, as 'n sign. Okay, maar Yes. maybe is 'n kans. Right though? Obviously gaan ek later wanneer die topik ingeskoop word, Ja. dan net sy die confidence. Yes. Obviously. En dan dans ek lekkertjies, you know, fully beat en so. Glaasje. Probeer al nader. Lekkertjies. Right though. Nou komt het op ja, ze zijn een hype gaan en ja. Yes so. Ik zie het met gaan kijken. Yes. Gaat er nog iets doen of wat? Ja, Strijd. ja. Die ding is nie nog hoekies en Wat dink draadjies julle man nie. hy? Strijd. Straight. Hoekies en draadjies is straightforward. Okay. As jy jou nie sê is nie. Okay. Maar hoe gaan sy jy- voel as hulle Nice. besin nie? Nee, ek kan sien nie. Obviously gaat het lekker is, but tenminste Nou, weet ze. ja, ze weet nog waar ze staan, ja. Maar sometimes is daar die rejections or the way you may say you can reject. As hulle die beste wat, of die eerste wat ek wil sê is nie, as hulle nie, sy jou lelike jong, dit is mal en so. Precies. You. Groot bek, sê hulle wel groot bek. Nee, dit is nie so, sê vir my nie. Maar ja, wat hy is wat vir my gewees. Vir jou week, oh. Night time. Ja, wat? Dis net straightforward. Ja, sê ding is dit is, ja, nice. En dan, zoals je maar nou lag, maybe. Als je lag, Yes, binne. can you know, Klaar. Ja. you in there. Ja, Yes. dat die man is ook nog kaart, jong. Zo maar vir my sê hoe maak, want ek weet nie. Ek weet nie, hoe doen nou man dit nie. As ja. Sommige ek is nog niet zo en zo. Staan daar lekker rustig man, stiek uit en zo. Nooit vroeg aan nie. Sien, dit is ook altijd zo mooi tijd. Want ze weet die man is maar zo honger. Die man nou attack. Los vir hulle. Sal ze lekker glas en zo. Kijk vir jou altyd en ze wil kyk gaan zitten bij haar. Voor ze nog iets in de vraag, handtijd, ze mail en zo. Maar wat ik weet, nee, ik hou niet van. Ze moet werken, ja, ze Eye contact. praat en zo als ik, wat ik zal ik weer zo en ik ken het zo zeggen. Ik weet van mij kijken als ik samen op praat. Ik heb ze mail en dit praat dus. Kijk, het is iemand.
Ja, dit en dit. As dit hard is, sê ek, kom ons praat iewers, wat die musiek 'n bietjie sagter is. First step, you. Ja. Damn. So, my huis rechts zeggen, oh, glazen krijgen zo. Mm. Praat ons uit en gaan ons uit. Voor CA's en zo. Maar ik praat niet zo niet. Yes. Direct van, nou, ik wil zo. Dat is ik. Dat is zij, ik wil zo samen op praat. En zo, ja. En die gezicht gaan niet lang lopen. Dus praat. Vandaag. Klaar. Koei. Weg. Weg. Klaar. Dat is het oor. Guys. Dat is het Wat oor. down in Kijk, dat hij is was nog jaren Dat is nou terug. Iemand wat nog raseren. Jaren terug. Hoe om dat te doen niet. Nee, ik het er zei, ik weet niet om een ander ding te doen. Niet. Dat is Oh, iets oké. daarvan. Daarvan. Daarvan? Daarvan. Oké. Zo ja, dat is wat ik doe in Makes zo en sense. dan is het ja. Oké. Maar het ja, wanneer zullen ze makkelijker raken? Is nou andersom. Hoe bedoel je? Alles soos kom naar jou toe en sê, nee, jy is nou dit en dit. En Even beter. ja, Hy- hy is kykie, maar raak jy nie bang vir mense wat soos maklik is? Oké, Al die syfers is hoor hier buite. die chappie, wat hy chappie? Die Oké, die ja, syfers is hoog. Maar hulle noem dit mos hier wat ons bly, hulle noem hom die apex. Die aap. Sassie. Hulle sê, ding vat vir eers in die gesig. Gaan jy swaar die in die kiem. En dan loop jy so, jy begin so stap, dit is klaar. Sy is daar Is toe. klaar. Kyk jy nou wat ek aan dink. So wat het sy maak, nee. Kyk jy sommige mense, drink hulle pille en so, hulle lyk hulle nog reg, hulle lewe jare Ja, en ja, so. ja. Nou sy lyk ek jy nie so en so. Want sy kry mos hy moments wat iemand sê, nee, moenie. Nou, sy moenie van my sê moenie nie, want ek ga uit van hoekom. Hoekom? Hoekom sê sy van my moenie nie? soos moenie my sê is 'n goeie verlag. Ek wil gaan kyk hoe goeie kan hy verlag. Sy is dangerous om. So dat nou dis wat hoe ek gewees het. Ek wil altyd kat. Hulle gaan my waarsku. Maar sy wil nie hoor nie. Kan trap jou ahoy ding dat toe met die grove kant. Ja, sy wil gaan uit van hoekom is hy grove, hoe grove is die kant. Sassie. En dan maar anyway. Hy sterker as my. Maar anyway, nou sy lekker maar nie kan die man sê nee, moenie gaan nie bro. Ons sal goed gehoord sy sê nee. Maar hy sal nog steeds in die agterkop wees. Ja, die agterkop, Hoekom hoekom nie, maar hy is lekkere tap. Ja, Maar bijvoorbeeld, nee, ik het nou oké. my motse en my baratie, of allemaal het nou mense voor die aan. En hier sê hulle, nou, gaat saam ons na ons nou huis. En sy gaan ons sien nou zondag iemand wil huis toe gaan, nie? Nou sit by die kant. Ay, nou weet, hy is nog net lekker. Dan is hy sy gaat saam. Maar dan waarskie weer. Ja, die vind ze uit. Maar nou is hy so na maand en so. Nou, weet sy kan die pien nie lekker nie. Dan kom bro. Kop staan net so goed. Maar sy dink toe, nee, is seker, soos ons het sê, maar was nog by die buitekant hier, seker miskien 'n infeksie kan man so infeksie kry. En dan dus so, man kan die pien nie, die man loop. Penis kop. Ja. Maar anyway, nou is hy van, ai, en hier begin het, hy eet nou zwaar. Sy eet nou zwaar en hulle vraag van nou, sy raak bleek. En sy en hier dink sy nou, nee, sy moet gaan, maar sy wil ook nie gaan uit, want wat is fout met jou, man? Maar sy, die kinders nog steeds in contact, en hulle sy het nou vir haar getuins of en so, en sy is nog 'n ander mens. Okay. Nou sê sy wil iets sê. Sy wil Oh, iets sê, maar nou in jou kop gaan sy mos nou dink swanger. Sien jy, hy is nou die eerste ding, ja, het ek nou kind gemaak. But, hoe gaat sy ons kliniek toe? Sy sê, sy kom net vir het check-up. Hier roep hulle weer. Kijk hier nou, ek het een vriendin wat by die kliniek weer. Nee. Sy sê, as by hy deur ingaan, dat sy TB. As by hy deur ingaan, is hy vigs. As hy aangaan, is het een swangerskap. Nou kom sy, woep, nou staan ons haar, gaan sy haar by die deur in. Hypothetically speaking. Yes, of course. My vriendin is van ding is nee van Texas. Baie belangrik. Anyway. En dan gaan ze nou woep. Hier ga ek ook soos ek gaan nou samen. Sê my ek vat nou ouma moet nou pille raak kry en so. Nou sien ek jy. Nee vir sy. Nee, sy voel seker nie lekker nie, maar ek kan sien sy is hier in die muur langs. Loop sy nou so.
En hier, ding is dus, sê jy nou vir die mense, nou gaan sy in by die ander deur. Nou, loop hulle voor die camera's in. Nou gaan sy by die verkeerde deur in. Nou sê hulle vir jou. Maar, Nee, nee, ek lieg nou. Ek lieg nou. Sy gaan nou by die verkeerde deur in. Nou sien ek vir jou. Ek klap hulle vir jou hande. En nou pap geëet. Ja, hy is bad. Ik weet niet hoe ik maak uit dit. God voor Nou wat had jy wil maar alles. As ek nou so, wat ek sê? Ek sê van niemand nie. Hy is mal, ek sê van Hoe gaat niemand. jy van Hy is niemand mal, ek kan nie sê nie. Hoe bedoel jy? Die gaan Hulle nie gaan sê gewoon nie. Die signs zien van... Moet sy, Sy het op, ek gaan my pille drink, ek gaan kos eet. Ek gaan van niemand sê nie. Hoe gaan sy van my sê? Ek is ligsinnig. Ek ken my siel. Ek gaan nie sê nie. Jy staan nie so. Ek gaan nie sê nie, bro. Ek moet my ding dood. Ai, bro. Maar gaan sy sê? Nee, ek weet nie. Ek dink ek sal sê. Maar hoe gaan sy sê? Ja, hy vrees sy gaat te ergens. Dan sê hy nie soos erger as hy wil, maar hy moet sê soos hy kind gemaak of hy nie. Ik denk die kan maken is erger dan. Ja. Hoe? Is het verkeerd gezegd? Ek die woord, die wat jong. So sy sal sê, as om te sê, sy het vars. As erger as om te sê, dit kind gemaak. Maar bro, sy gaat dood. Een kind kan sy nog lang leven. Ay man, hy sê lekker topic einde. Nee, is het diep hoor. Nee, is sensitive topic. Ik wil het heel ongemakkelijk. Ongemakkelijk, Man, sorry niet man. nooit, niet ooit zei het me bro. So wat sê, Nee, man, sorry, ek kan nee. een saak maak. Huh? Ek kan een saak maak, Ik tina. heb het gezegd. Net, maybe. Ik heb het gezegd. Ja. You know? Nee, ek wou wat sê, ja. Ja. It was bad, ja. Dat is crazy. Nee, maar dat is kom. Ja, Awai weet ding ik wat banne. sê nie. Awai banne. Nee, hij is nee. Awai ding I'm banne. not telling no one. Ek gaan nie sê nie. I'm not telling nobody. Sterkte vir die mense daar buite. Ja. Nee bro, ek weet wat maak ek. Ek gaan nie alleen nie. Huh? Noem my siek, ek gaan nie alleen nie. Ek gaan nie alleen nie. Dat is verkeerd. Dat is gek. Mila is ook hier. Maar ding is, die iemand Hy het is my gevang met 'n slapriem. En nou moet ek alleen gaan. Nee bro. Nee bro, gaan nie so werk nie. Misschien zijn die persoon wat we jou gegeven dat obviously zijn mijn agenten. So sy gaan of hy kan vat as 'n meisie. Wat vir jou die Apex gegee het. Ja, die goed is te diep voor mij, joh. Nou ja, man, los die diep Yes. prestaties, man. Los Ja. die ga ik nog diep. God voor Kijk nee. Sy ons gaan nou, sê maar ons gaan nou long so toe. Ek het sy soos die neef sien soos ons beplan nou long toe. Nee, lekker. Dan ruk. Ja, sy is loop. Nou begin nou samen nog mense. Ek wil nie soos die seks en ons is so baie gehalte. Ons is seks en gehalte. En nou Sponsor me. ja. Die response. Vegs toch. Anyway, Ja. soos gisteraan toe sê ja, iemand, hulle gaan vir my 'n studio koop. Ja, en hulle maak meer geld as ons almal en so. Wauw. Ja, toe sê hulle maar so aan die banking details stuur. Ja, maar anyway. Zulke mensen kan zijn nog extra trust. Nou, as sy lekker my na my sê, oei my, oh, die manne dink, so, dis nou reg en ek kon die na jou toe. Ek sê, okay, die manne dink is so right, fine, is los het. Maar nou, gaan ons nou huis toe, en sy wil nou, hoe gaan die ding gebeur? Maar sy is nou net op pikkies uit, sy sê nie, nekken en so, en, maar sy wil nou van, nou sê sy, nee, hy is nog nie, wie is net rustig en so? Oké. Is rustig en so, soos wat het op 'n normale staan. pys is. Oké. En nou,
kom het nou, ja, nou kyk, nou gaan almal nou slaap en so. En sy lê nou en so. Voel sy. Kyk, nee, nou kyk, nou gaan het, nou sê, ek wil iets te raai en so. Sy het nog nooit het te raai nie. Let's try from the back. Okay. Nou, kyk, sy just moes nou, kyk, op trek, bro, sy kan hier staan nie. Laat. Ja, nou maar sy so. Okay. Maar sy voel iets is anders, maar sy wat die nou, sy weet, sy is nou aan die palanke. En hier, wel sy maar so draai en so, maar nou sy in die moment, voel sy. So, groter as jou. So sê. Sy is nou, kyk hier, sy is nou in die moment, sy is nou vat en sy is nou in shock. No. Ons fight toe. Ons fight toe, hy's 'n man. Nee, maar hulle is die man nie. Is hy van die mense wat I classify? Ja, hy is moet ek, You have that, HDMI. you a man, bro. We're squaring up. Nice, ons fight toe. Ons fight toe. maar en nou fight julle dit, jy moet nou dink aan die Die man nare die fight. volge. Die wen die man die fight. Daai is insane. Imagine hulle fight, wen hy man die fight. Ek op my Bro. man vir, hey, kwal julle, kyk hoe lê die jongie. Hy's embarrassing, oh. Ek nog as jy aangedink aan die fight wen nie. Hy is embarrassing, bro. Ek weet hoe ga ek maak, joh. Nou hoor ons moet nou, kyk, jy moet nou dink, as hy wil beklei, jy moet nou mooi dink, die opties ongeveer. As hy nog aan wil beklei, dan gaan ons wakker skrik, of ons gaan nou waarmee ons besig is, gaan ons stop, dan gaan ons kom kyk, dan gaan ons sien, sy het, ander het. Daar is nou een optie, of as nou, hoe sê maar die uitkomst een is, beklei, ons sien dit 'n man het, ons almal gaan dit ewe onthou, dat is op jou naam. Optie 2 is, niemand gaan weet nie, Hoekom is al twee nou bad? en sy maak ons nou klaar en so, en dan gaan die persoon huis toe, niemand weet nie, sy weet dit alleen, as op jou. So wat is die uitkomst dat sy gaan kies? Ek weet dit al. Sy het klaar nog gesloten, sy het nog 'n dryf vir die voorkant, moes nou, maar nou is daar nie 'n voorkant nie. Yo, hy is diep, bro. Hy is diep. Nee, ons fight, bro. So, Fight. Nee, jong, hy is fighting echt you, weer, bro. bro. I'm fighting En ek you, gaan 'n varke video maak. I'm fighting you, bro. Ek gaan 'n varke Facts toe. Ek gaan iemand 'n video maak. Facts, Dat is nou een van hy dinge. Yes. It's an evil world we live in, though. Is dat, ja, ek wil sê, is 'n varkwêreld hier buite. Jesus. Nou ja, ons is, kyk hier, Ja. ons los film en hy en wat gaan sy maak? Daai gebeur met jou. Vice versa ook. Innere way en so. Ek is nogal interest om hulle. Ja, responses te toch, sien. ja. So ja, nee, jy wil sê dankie man. Ons het dit, Nee, hoor dit dat. Nee. op die podcast. Maar ja, mense, sê pas ook een is klaar nie. Jo, Barowski. Het was nice. Dat is nice en so, Ja. mense. Ek gaan my socials hieronder los. En like, comment, subscribe. Dis favoriete weer ene. In my face. En ja, socials. Okay, ja. My socials gaat ik Ek gaan sy nog los en so. So ja, sê, Ja. Peace.